Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın okuyasını aytkanda mınday deydi. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum vejhu abikum. Yusuf Aleyhisselam'da ötürgüle je bolsa ошол өзүңөр бидеге катып койгула, жок кылгыла деп Yusuf Aleyhisselam'dan kutuluğunun hareketini kılacak. Ошондуктан бул жерде bir günü iş kılgandan keyin bir neçe günölerde kılıp жатпайбы var. Olimlar ошондуктан айтышат, günü işti çakırat. Soğup jakşı amaldı çakırıp andan keyin dagı jakşı amallar kelet dep. Bul жерде Yusuf Aleyhisselam'ın bir tuğandары atasına aldaştı, giyimini жалган нерсе менен, жалган kan менен alып келишти. Bir günü işin артынан көптөгөн günөлөр кайра келди. Ошондуктан урматтуу bir tuğandar, эгерде инсан күнөө кылган болсо, дароо ошо күнөөсүнөн тооба кылыш керек. Аркасынан дагы башка күнөөлөрдү тартып кеткенге чейин. Алла Таалам барыбызды күнөө кылуудан алыс кылып, ар дайым Алла Тааланын буйругуна баш ийип, тоопун аркасынан жүрө турган өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз.